Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kena iya di kosakan na ipito kaya kung na malas na pito ako nasuka ko na gani ko store o mga panggulala na steroid na gagaw napananadaw. Man yang kuna mabalabalas to kapang hindi ginawa kayo sa ubangan sa kupatakang punguranaw sa tiga kang pamanaiwan na di korona kristara pamandapat ka na gada-gada na tarot of paniro nakalaan man na manusya kwadar pa unos to kalipat. Kamataan din na binaraw na buakas to nalagay wadat to na nagyak pumili ka na na inos sida to kasi ayas to Haji Abdullah Sokora Moreto binito a pamilya Amiron aron nilaronisang kada sa sultan na barakat na maragagam pamanaban yung kamas sa isang saumantas karanaw. Yung kita sa tandingan na naakala na pamanda patapagariya ka na nanaubar-ubara sa tabuka panimbangaganasin namya pamikira ka na bubadi na limpa asto di kang giginawain na barakan na kating kape na sana di ko keraw na igaw. Nanagi kung mawapa managis na pagbagar ka nung sa maranaustong nag-istok pagarin yung dagiro na sa kanalanis tayo ni Garanaw mangudas tao mantaka kasi lumbat na ilulumaran din nga pamadaga makadar so kalalami rin nasa sadli bilagagatas ka na dato. Nakakanta na so salamak ka na mga rato na gusto mga ngumudel. Salamat. Kamu mangan Amerika kanan lagi na pupuro katubig na pentelis no malino sa duwa ya ikaw na kaya ya waya na kau sa imang towaya isasada ilay lang pesenilyo panana sama na imang udah tahu mantana kali dam di daerah udah pagalinan itu maya sampai era apena ya kuau nalalaku ya kuau wai rau ko na kama puro adu mana kian papa
diri kuda yang ada kewa dengan ada yang tentang kita marah di kuda tinggal ada yang solo mah wali beranak kau Tadi dalam papati no awikana na ada seorang muda dan wadia itu dikejar kompara dua ya makanan yang dari kita dari yang kaya di magudan tanah parang dia ya iringan narawatan sa dunia kamataan di kebenaran tiudohan sakit tabai ini sakuraan asa tawang udah danuna ayam maka bagian orang jauh kadinan nasa pemasa somo baka ayam maka bagian ada yang berada kau ya dunia ini ya dia orang sona ayam kaitan tua unia napa nama rana soa mandan panambaan kamarina awas saya pasti berdena saya sedinya wakantai di rumah di magusa di rumah taon ustari kisukana beda ingin dia ona ada somadi Bawat tanang buinasan Jaiwa Inakama upaya Kakak Nubuaw nuwis Penang Ipa Ingaratai Nada tapurakan yang kami berdosa terima dawa para yasan pada makadi nabi bedon mikira kompamana ina umang ada tona gustona huma beai au sabeam tenang kapal dia Wau ngada dai panau dia kena sasya dope noa dengan nang ayo na ayo ada mokana kapana amuran dirinya dia tiba-tiba ngano bata pada wamana bau naka abe abe bae tona amang kami geus sayran ada wama dia ina Pakai mabas tamakan abe kulin mararang tom yang ada selamat kaya hati ya satu dia dengan waromos manasin yang karasane ada baik toda asap polo agut kanu kona plego benar dia bedaya nana tusana tidak kami ada kali jauh na kumatai kali jama berterus waman kami sabut pirana berakas sambut dusta sampura Amadan gowi berata sasana ya nasale jori yakie itu aja kedim amani sadunia ina tamakun mai ngeda mangada tomuwi ngeda aja usolani kumadong mata dona buna yang sodoga ina naku wana mati den ora awakan ada unai kapia itu Sarai nawa patapanoro wau ginahan na para ganay sumaro bunga nabiya ibatara ay tuwa ng kanina nabiya kapang aroma ko kontar istitiya na kanina misauna ya tumibus tadi kudu batang tau kapeng ako nga napagali na buya ibo maawan ya ako ya ini yang aku natin non terasa mangano na sama dia ngagie doro na maseyon wow betara ay nabiya ng pangaro makulong mo na sara gilay na si iman ng ono asumi ng gagawa namin di sa bagay no au na bilang ay dia mirau gona kami nabi penaduan na panabiyang pomen mga ay dinaga uwaw ada
ada tobuin ada 10 bangun di mana ada pernah penterus sa 10 ko nagunam ada maka pendering sa 10 aku pito na sama di Yoriteron Rona korong pagayo na ini pendabi mong bau 20 aingan Papalidan sa walo na kalinamit penado na mugaya ko taritin na priya na mga nasa na anakan Kapag penabia iko patayin ay dumana ya kabetuwa uno mga uno saray na Adaw na sumadi ang Asai au yai ra de la ma bữa kai wa na kai na bi pe ai de do ne da pi ai pi ki ram po bữa din ta di so ma sai na su ini parangan na bữa na dari ya de na ase de dam ma ya o na ya na wa di bữa ko de sa do sa bữa ngang ko sa de pa na ya pi pi ki ra ko na bữa ko de ma ra ko hai dong pa mi de ra de su sa de o na ma Aku au dua kata au nora istri yo bero berada au sakapa namang kau potariai munaurai napi pikiran ko pede na ba ko de marara ko ma inde no panabi na do siai imasin po au rena istana geria de na isti dua podo bisa panaya de na ciera man nami ai yana wow na wow sakian dia ai na do na makale pa nagari ade na se na wow sto na madu bai serra ina na para otan na pupena dia ko so onora bulan mayora nagari ade na se na tamang bai se ya na marara mon serano na panaya de kun se nor au na so na wing a jam Erai gimana kata dia apa payah ayah pipiki ayah ko das tuau kadi dapetian ayah ko di napon ai nadi kapangan ona kai nuwa imaraya gemia di mode siran bakana pagano sa sababan sapatan nuwa dato ayah ame takina na dia ko milikaya Inang ko na sikas teras dia bedole zakora muria kau binito pamilya mero laro mirano ni sangkal asos panak beratain wa imap penadakan dia ikonas sudato Pakai gani mana ada tas tanah dato ada topi yang ya ulang wa besarian ayam anania ada tua bilang atau dia tambah karena ya kau di luar suwi gede kadang aso berguna na ide ita kanan dia pemilik kaya amyak gua puan dia konsekasi Ia pun soda toa di mana suwi ngedaro di rano di sang kada ladu soda tabara kada topi ya de kano na uwa kampung ya sana dari ya de nase pamilia di toa pamilia amero na ino di pakarano na pamili di patoa na pamili maru masadeka tadi ya da yang kai de da ita kano kadi kai ke mamana apa ngata ni kasera budayo ka alonot awan ya ima anason wow tawau ai no da di narai no na pamili bisa pai lo da pai ni ya mi nai moria tawau sare ai pasare pamaru na usaki ya pangano no soda tasapo wala sagu suda to sawai no aus tanagari dia ya imana na suda to sawai no makano kue ai dia na buau so sare pamau paata Ina na para otean na pepenu budaya na solata sama siu apa media marum apa media na loading para minimal belindu besar usaki apa anu na solata sawasmo ina kara otena di kapangan na sama kata na bukaderai no wada to aya dia ya konsekasel dia pemilik kaya dia ekon soda
toai pekesete minta lenang wa kampongian na deria genasia ide ikta kanuna na dusona tamberata Kesana aspari gena kostomi nanti ga inada kagia bapak payag malapun nige gauna buparat tiaya itu wadat toaya api ya katumataya ada topi ya beda tanonang wa kampongian apa kerinari nawan ya ikon si kasiragu apa aku nilai upamana na sa pangatang koni kasire na soki penadian gusto pernah ko tapara makaibian na si haji na imaan na haji na ima Pakinagan yung makam lagi de magesena de tarada tomano de makam bergaka soka poro soka na mastira na pinigi sa mata ibi na mata ide magede abiyo te kol manisa na si hajemai hajenaima pamili makap paara muriat pawamiru namiya katai tae de na ada Kai edian nakatinga ipina dun napipikiran kong Ai mai nakapapen ano na kuwaw sa pangkatay niya rapata ay nauunay rapata muriay pawipuna wapaniling niya kasi ay inuwa pulisanay nagwapo ang mga ranaw ay daw na anaw na daw ay na ako kuwaw ko niya isang wapo iranaya apa kinagan yoman ya ikon sodato agagata sana dato amatilo ikatumba panarin ko rin nagya ikon siya na naliikapan ano na apangatan iya rapat amatilo ikatimba Inakaraot na kapapinala mati sa pangkatan niya rapat kanina misong mediga-tiga kenamo nga napakala nataniyo kayo sa liga kampaman pangkatada to na inosti Zakaria Dala Zakaria solat tano magindeno sabak solat takabugatan sabak na magindeno rawat kanain wadat to na solat tanak kabugatan sa nagariyang Maguindanao, yan na si Zakaria. Amay kakilalaan na bilang at tawad at tuwang iyay na isotan na api ang betara iya na maanan niyang pamalu. Dada sa pagirowin na igira bebantayan na igira penada karasaday na dila tumuunta pagilaya pangkata to aya aino si Zakaria. Aso nakakabugatan sa bukta na Maguindanao na tumuunta pagilaya di subukan na pemamanguda. Tawa dato ay pagkasiti ni talo sira na mga budawanan tikitira-pira kakataya pagkakana namin na bako masay pikira ko pa manaayay ko na lalako na tiga penamo nga napan na matao din na di ikapangano na pamili mga altala kagiyali na niya na pangatani di matag awas to di may at tayo sari panakagiyay dahil diyay nakatapanak Kara open ay daw wapangati maka ay nalila na ba iyo tuwas iyo sa tajerok kaya amo iya tawa meron na kumidawa dua kagiyan dari dia so pagano ako kita balagawang kumuraan nakatatanga matatuwa dia pumili kaya ay pagkasiti ni talo ng wakampong iyan ronirano ni sa kada susunod tanang barata iya ikonsikasira si Haji Abdul Sekor Tetapi dua-dua na Yena karaota na mga sakarayag Inuwadat ko na inos si Haji Wahid Tinangabayot to si Haji Maimuna Katana pa pumanaga Uguma sampura na adi Ikapang ano na sa pangatan Nagukadara inuwadat to na inos si Haji Wahid
Dia ikonas todat to apirim bananauna benasa takilidan. Oli sakawan nadara pa umanan nau di sadi uena kadenu mati ya. Agia mi peneduna pikir aku pamanai sediga kepamasa pangata datto ananasi hajarah nakadirak kemana lilang abayoto amai kakila da anasi bayi pampong Om ai ai na moria tawami ruana nakagine abisum mediga ada na una busaki ai apa ai ngan wau nasiba ai norahata panaya den sana ona ino si hajira kemana katana pemenara dalam bai mata upu masa korena sapa kata ada bai ana nagi nasia maana dia nagi nasi samira apa dia amirona ada kami dua Istadiga kapamasa kapapenana matiya si Muhammad Miron na Muhammad Nora Moriat tawa Miro na buwa puwina na si Muhammad Nor Moriat tawa Miro na kagiyamit penaduna istadiga kapamanana di Haja Fatima na Haja Fatima amiya katay de maananiyan ubah kami na nabana ada ka na pendidaw ko sa kanagu so bala ko taparagi na ko si Sol Moriat tawis sari pamiyaw na amayura miyay na sotanda kiya pendato iyan miyaw na amayura na ko si Sodes sari pena kami namit peneduna tiga kenamo nganganan na barangay Chiramanay no si kadi umayara obak kami na namba Moriat tawis sari pamiya tamba kananan iyo towa sa uwayo na luwa kampong iyan na ino si kadi umar Nana kadi umara ko barang ikira manay sediga kempama di kapangan una ada di Haji Maria makatana pepemenang Bilang ada to ada nastia berdona kahera muria tawa mirona familia ukane di nakara okanan Ino wadat to ana nasik kalis tauna yain Ina song hidung bisa pangat kada to ana naladia berdona kahera lilangi Haji Maria mapadaya demat kaid Ayama anania nakagina be penedunan na Haji Noraida Moria tawa mirona familia wasisa Dakomit pagi nada ngamia katai da usakia panganona si Haji Ibrahim Nana berbaya kena di komi dua ay no si bayi dampal Moria tawa mirona Usakia de berjaga si bayi askara la Moria tawa mirona katana mina namba Tiga kenam menganai sediga kepamasa pangatani kadapia Moria tawa miron Usakia panganona gina ko siya bersama Moria tawa mirono kadina mi peneduno sampurna anak kesawi deno pananaman Ustadie ikai sungoma Nyai nai sapangata Baiya nai nai nosi haji sara Ayo nai walilami ikai adi Waya hai bamuya tawi mato Dakobi dua na rusakia panganona kadaro perisim pada nosi ada bene Nana perisim pada miyakan lenggakong Dakomit panina lang abang kami pengis apakati ada bani kadia itu sodato ayama anania na parone na marone na di kapanganona bang kami pengis ko kateros sain geni sama nganu ko tagaluga kadia mapapaya ga pangatia na bani Pemadu iya ko pagkisara piyaga kisali berdua tawa iya nasi dari naka dari ya bani naka mina miso mending nana berbayak nasi haja parahana ada komit pali nana berbayak nasi haja parahana ali langi kadi pahad makai dia magaja ai sama bok kamara gai deyu atawa si haja parahana itu sana oliana ino si kadi pahad ada tasana
Dan kami duwe na busaki ya pangano lain duwe datoanan amay kakilalaan na iyan si Juhari ay di uhude yo wataunan na nasa na Juhari ada ka na mulia tau ipahad sama ambo kamar ay gada komi duwe na gui berasa senang agui sa adong na siya di dewari na pangatabel tuana na do siya ikadi iye nyabuo wow bakara di danga iya nana yenang kona se nuru namu uria tawamiron kadiya mi pene duwa na saporana anak nasi Muhammad Jabariya sama boka margan na Muhammad Jabari moria tawamiron ada komi pagi nana ngabui berasa senang buwi sa dong anas yali dewani na pangati datu asisa sama boka margan nana datu asis dinanga beian nakadari rasmiya amuria tawi gurau kata namina nambusaki panganon ye nasihani pa ai de ude atau nagu de pakara kono nagu sakia panganon nakadari muna boy bilang iya di yudina ya sodato imam saara kata gedungan ide ude wakawa de yo pakara kono pakati ya di yudina lilangi muna boy sakia panganon nadi ikan daude sa pangati junaide apa media di yude mata ide magende amani sana marano nakata tanggara otan napangata beiyana naka dari Junaida istadiga kampamana lagi kadi amira lilang ada to anana diena konsi amira muria tawali nungai de yuda yu atawa luda tasana ada to na anda ka dena diena konsi amira Moria tau berlindung mana apa media na gusto belako tapara lagi kadi amira pangano sakara yaga pangati ya meruding apa media berlindung nana amarodi ngai sama boka maraga pepenugu denia na pangati kadi sane tilang abaian na giena sositia ayama anania na sisitia beide amuria tau sarepa sama boka maraga dayo pakara kono na gusakia iya pa wau na inuwa de to ai na kadari mu ini namu ya kawi sare nana mu ini na ada ka de na bo mana bo itu na di do saka ado kiai ama kai na ya wau pemandoi dia nampak hati makan talakan ye perumana nomia kina na para otai na pangatau de iyo to wai na gina si manawa de do pai ni de pa to wana na kadian dari de ya na eno si maka ni no dia ina na be yo to eno si ai na dia ismai na moria tawang maka tanah pemain agak kadari maka dino berusto benak kota para dua ya ino sinabi Isai imana na guguma samporay na di ka pangaluna sa iya ciyay romana ya iya pa taru gari kesana gari ya genasia iya nasi kosaria muria tawa pero na uga tapi bekampan nana samu saria sama boka maraga da komi dua pakai naga dio maka dio toan sa owae na owae ne katora mapia ikada toa dia seko sare ideyo deyo atawa deyo pakara kono wali na ngabai yo toa inu siba iya na apa milia kumbeya kami nami penedo na tiga kenamu mangano wae yarangan dio oi sediga pembawa sadi ikapangano na asiba isu beida Nana baes tu beda alina ngau setada nasio setada hasana muria tau di paatoan kami nami lelam bernama anu sakaraya ga pangati muna oraya pamili di patoan dari dawan yana pangati kadi basirani nanga bayo tawasi haja amunira
Sakyang panganunay no siya lima asa nawi amiro aw nakaginaang Yeso aw mendig na pananay matangpo pan pangati makal pagtuaw na din ng abayoto inuwa bayanay na si bayay sa amori at tawa miro na doon yay sa mambuaw marami na taman sa iyandayan ay nuwabain niya na nakaipanamil lamba isa niya igakang pamana sa pangatadatuan na nakadariya sa nodi na pamilya amiro na ada ka din na doon wow si ka ading harap kamaali ng ikadiyesera muriya tawa amiro na dagwaw sa pesan sa man pamilya iya amiro na ya upamandu de na pangati maga antara kaya maana niya na miya kapangaro mayo sika di mo mina ado pai mile iyeng iro ada nakagina dari duya nagina siya inuray ada au naguwi ay inuray di nakaibiya di nangadatuan na
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagnilakan ko Allah ta'ala agyan ka na natinibgang ko kano ko kalimaw salama mapapalin mo nagyan ka na natulwak kabarakat tabi kong baro Allah ta'ala sa dunia na sampurna sa alangan na mauri. Agyan sa sarata kalilintad na kami piyagi na maharap iso kabarakat na bali din naman bugi na lang wana datuwa mo sa kanawalang wana ba iya makadadaro pa sa kalilimudi walang wana mga pipi ating puwataw sa hidaraw. Naman ang gulo sa giyang kaya munisipalit tiyaga na sina sampur na yan nagyang kaya dalumang pagulungan. Nagi na dinimbuloy na ka na adila sumang-sumang nago paano na kawan sa diyang kaya pagariakan. May kutan tubuto na kumili ka kasira kadiro bidulin sa Corabinito Amiron. Umib sallallahu ta'ala napakay inumaan asultang barat sa ganasi. Kakalian sa mapian na tanto na dumiya ito so ngaran niya na sakit pula diyon. Udi inamapang ginarbulo na so ngaran niya na sultang barat sa ganasi. Kami at tayo na sulang wabaran sa niya sa giyang kaya sarit mo paat amirul umra adilis sa Maguindanao. Napadamya kayo na sumuriat tao di patwan na ada makasang kaas tumarunong sanik na amya kataling masumay sa lapaw na gusumuriat tao aminay. Kaya sa bapian na kagisak ni kapapantag na sirmang kumuriat tao aminay na da kaming dudu. Nada makapaginalang sumuriat tao sarip na pinamya kamasa sumuriat tao marunungan yung nasulutan sa puwalas na gustong buhat kaano gato sa walo idean sarip maupat. Nada pa na makapaginalang susulutan sa masios sa mga muriat tao niyan na gusto marunong lalo din ay kapit tao marunong na gusto balindong besar sa masio. Na mananggaulo sa iyang kuto abarabanto kababanto garamiyaw na sulutan sa wato ada sa lakawar kidatulog pas edin kadisokor na gusto muriat tao tangko besar sa wato. Na mananggaulo ko muriat tao di wala na sampur na ako 20 agwis sa tandingan ko taritid na witikan na guwatoran sa munisipalite ya ganasi. Na sampur na yan na sunma kalipa panananggaulo ano sulutan sa ganasi ang suba iya labis sa ganasi. Pandai tenay nga na sulutang barataya sa safe man ay kapudulong istalari kumili kakasuriya kumili kaya sa binili na kadi udulis da Corabinito Amiron. Gusto darudug pa yan sa kadadarang pero ni kadisip tinay mamakapara Amiron. Ayan ko nakawala pag nalaga ka na sulutan na kabugatan sa Maguindanao. Nakipituwa na kayo sa kanwalang wadat ko na sa kanwalang wanabay kaya sa bapakipituwa ya kanarakano. Napangaliakan na luwing at na barangay sirwan sa balit sa kapakadadara pa yung rabulo ko sa Riyamuriat tao Amiron. Sa ubad na madami din makaibarat sa kawat niya sa Quran, ubad na biya kan makoruptin din sa kipagpamagulaw anak kan ko usul umunang upudi udara dato bangan sa niyo. Na panginsok kurira ka na gumapanira ka na kasamit pumbew ka na nagyuto na ilang umrak na Allah ta'ala na sopman so diya ka na nukitaroto panatarimaan ka na gitu so kababaliak ka na manusia. Kami liada kemang buah kasubar nami ini buah kasurat karena kamat tanaw debong sama jenis sa ginawa ko lagi yang kaya kiapan kurira ka lagi yang kaya dato. Piakat tali na unang wabang misalnya napakai mo maana ayalad sultan berat sa ganasi na maragol binubaliw kamasay hindi na baliw mapunadap. So ubar-ubar sa tabok paling mga ganas yaro marik sa unya na si timintalan na antan ni Isaranaw. Kaya sa bapian barangay siruban sa lembah kayo na sa kapak kadadaro pa ulang wana pagari kadisitino sa irama kayo dig. Agi ko sa pagariagi ka pananagon taman ni Dede to Toramas silinga pamilya marhum mga yan na pamilya ka di sali kagi sulutan ko sa tabok kamalabang na pipindapat tanak ka na malang butusuan tanganak ka na naugig na ditet tago diya sa suara ko.
Nada akong manakabalamban yang kaya masay ni ura ka na kagiran, hindi sa mapapiyang anak ka na ubalin, paso di kang giginaway, na ubara ka na kating kape. Nasok man sukap lang kaprakanong sariyata ka na panggulalan sa iwi na gagawin na pananaduma, mababantak yan sugi kang giginaway, na ayaman anas so kay isa-isa, ubangan sa sayin daranaw. Nabanyo din na pagpunganiyak ko, Allahu ta'ala kami di agusit po di sa Arafat, master na, marag na gumasag, uga ka pananakan yan. Sa katiin at mamamakin ganis kung mga rin na kanarakan sa wassalam.
sulutan berat sarakai nay siai kadai tu bensanya nagsuleng iyan aya kadinai ma pamili makapaira mori ay taua niairo la kasira na somakadi de rampin sai na ai so amali na sarana na buau na na sako au ni mai roko au na puna au so au agu mai na bu ma bu lau ne ko sai ulo au agu Nana assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nana pagnilakan ko Allah Ta'ala agyan kanana tinibugan ko kano ko kalimaw salama mapapalin mo nagyan kanana tulwak kabarakat tabi kong baro Allah Ta'ala sa dunia na sampurnas alangan na mauli agyan sa salata kalilintad na kami piyagi na marang iso kabarakat na bali naman bugina ng wana dagtuwa mo sa kanawalang wana ba iya makadadarap pa sa kalilimudi walang wana mga pipiating puwataw sa hidaraw naman ang gulo sa giyang kaya munisipalit tiyaga na sinaes tampur na yan nagyang kaya dalawang pagalungan nagi na dinimbuluin ako na adila sumang nago panulakaw na sa giyang kaya pagariakan aanay ko tanto beto na kumili ka kasira kadilubidulin sa korabinito anirol auli sallallahu ta'ala napakay inumaan asultang barat sa ganasi kakadiya sa mapian na tanto na dumiya ito so ingalan niya na sakit pula diyoron udi inamapang ginarbulo na so ingalan niya na sultang barat sa ganasi kami at tayo na sulang wabaran sa niya na sagyang kaya sa ritmo paat amirul umra adilis sa Maguindanao napadamiyak kayo na sumuriat tao di patuan na nada makasang kaas tumaruhong sanik na amiyak at kalimma sumay sa lapaw na sumuriat tao aminay kaya sa bapian na kagisak ni kapapantag na sirmang kumuriat tao aminay nada kaming dudul nada makapaginalang sumuriat tao sarit na piramiyak kama sa sumuriat tao marunong ang na sulutan sa puwalas na gustong buhat kaano gato sa walo ideal sarit maupaat nada pa na makapaginalang susulutan sa masio sa mga muriat tao niyan na gusto marunong jalalo din ay kapito marunong na gusto balindong besar sa masio na mananggaw sa iyang kuto abarabanto kababanto garamiyaw na sulutan sa wato ada sa lakawar kidatulokos edin kadisokor na gusto muriat tao tangko besar sa wato na mananggaw kung muriat tao di wala na sampur na ako 20 agwis sa aming tandingan ko taritid na bitikan na guwatoran sa munisipalit ya ganasi na sampur na yan na so makalipa pa na lang guluan ng sulutan sa ganasi ang sugo iya labis sa ganasi pandait na nga na sulutang barataya sa sekman ay kapudulong isa nga rin kumili ka kasuriyak kumili ka sa binide na kadiyagdulis na korbilit to amirun agos sa darudug pa yan sa kadadarang pero ni kadisip pinay mamakapara amiron ayan ko nakawala pag nalaga ka na sulut pa nakabugatan sa Maguindanao nakipituwa na kayo sa kanawalang wadat ko na agos sa kanawalang wanabay kaya sa bapakipituwa ya ka na nakano napakaliyak ka na naguyat ka na barangay sirwan sa balit sa kapakadadara kayo nurabulo ko sa riyamuriat tao amiron sa ubad na madawid ay makaibarat sa kawatya sa Quran na ubad na biya kan makoruptin din sa kipagpamagulawala na kan ko usul umunang upudi udaradat tubangan sa niyo na panginsok kuryura ka na nagumapan yung ka na kasali pumbew ka na nagyuto na ilang urak na Allah ta'ala na sukman sudiya ka na nukitarotok panatarimaan ka na ito so kababaliya ka na manusia kami niyadak mga
namin kuha kasirakan kamat-kamat tanaw debong sa mga jenis sa ginawa kalagyan ng kaya-kayapan tulad kalagyan ng kaya dato. Piyakat kaya din ang unang wabang sa nga napakain mo maana ayalad sultan berat sa ganasina maragay binubali yung kamasay hindi na bali yung mapunadap. So ubar-ubar sa tabok panin mga ganas yaro marik sa unera si timing talano na ang tanong ni Saranaw. Kaya sabot yan barangay si Ruban sa lambak kayo na sa kapak kadadaro pa ulang wala pagari kami si Tino sa iramak kayo di. Agi ko sa pagariagi at pananagon taman ni Dere at Toramas sili nga pamilya maruhong mga yan na pamilya kadisali kagi sulot na ko sa tabok kamalaban na pipin dapat tanak na malang betesuan tanganak na naugig na dipet tago dia sa suara ko. Nadakon man kabalamban niya kaya mas sa inyo ka na kagiran hindi sa mapapiyang aliyan na kanawalin paso di kang giginawin na ubara ka na kating kapil. Nasok man sukap lang kaprakanong sariyata ka na panggulalan sa inyo na gagawin na pananaduma. Mababantak yan sugi kang giginawin na ayaman anas sa kay isa-isa ubang sa sayang daranaw. Nabali din na pagpunganiyak wa Allahu ta'ala kami di agusit po di sa Arafat mas karena. Marag na kumasago udah ka sa katina po mamakin ganus kung mga rin na kanalakanus sa wassalam.
Umatura suruna karo pauna binapitya sambakai nadi deau sarmai Adiyai na piudi na kusimbai na piatai rasai Ade anak kokai dia ana lumbu wala tusai la bide Monte amane kana malano misim de na di pela la no mabebe no so Ala mai la manau la suwa ge mai ada tai de to O anai la kadi pidul setura padilia pinta Moria kamera lau bere pagina la de kuau mile kakase ira pakai ai mo Marai na solo tambela pasara kai tai Lai si ai adai tu bensan ya nam tu ne nganu ian ala kadi nai ma pamele ma kapa ra mori ai tau a ni ai ro la kasira la soma kadi de ram pun sai na ai so amani ana sara Wow, na sako wow ni mai roko wow na puna wow so wow adu mai na ko ma bu na le ko sai ulo adu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na tiga benak pemanay mga danto na buskan wala ba iyo di buskan natin tuaan kaid na muna pipito akan narakan na spatun ganyo ko sariatak na makapunggulan sa iroy nagagawa na pananadum. Na makanggekan ng apaka so kung gusto lang talay da kalang bisa tila na buda pawing yan akaw di po to sumarganas sa ginawa ko at akan bungalat na ari na ala na pumilit kaya si Sultan Akaser Haji Abdullah Sakura Moria Tau Binito na mabulo na ko ameron apakay mantan wa sulot na baratas sa arakat taganasyan yukit sa antangan na akal na pamandapat sa kadaran akya kanutuwada sa lakawawa ki ubar-ubar sa tabuka panimbaga nasi na margargan na maluban yung si kamasay putre mo no red is hindi galawan inuray po waluya mo na kung tabuluan na intanas sa bangkayawan akakasya marantaw na margargan na maluban yung si kamasay kasi ito pumunod sa malambit so pamikirana ka na dito tako diya sa suara ko na niya paginantangan na pamanayaw walin pa so di ka hindi ginawa inabarat nakating ka
peng sa api apong ninakbang kuwalam talamade nagmatang o sa kapulubudar kano sangkwano suara ko sa api akan budakadar kano sumanaw salama kaliling tadak kapipya ginawas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow, iya, ina pukune dasar dan dua obat
duman Lagian dia rakapan ayah dina berada Waya dubotawan Kia dilarang dia kawan Akinong derasa aliyah bisa berayabong Kata tanah kamatan tahu ko mga pag-enurwa Enana katagungan na sarana Una gustuwa dilay Wow sa nubaya sa kakuya ko patamumbaw sa rananaw Tama ko patay na dakiya susuledi no bangan sa sairanon Somadang baanas sawer na bakayawan na delama kakagir sumudir Pai dia kena gue berarata sasana na gue ring sagir Edongan na saya Sokia tato ni ana araka taonan ana saya tato benar araka tadana singa sokia tato nian wadim soka ude se ko pata adila ga o sako sebagai na nga o na ya sakarere inaya ina ide ina waya tai saraka tara arakata manari satama korabiulana arakata dulaan usos sambu sating dia benar kata anaknya mai tai ento aku dua panorogana anakku sebanganan naon ya sakarere naya dia nake solo tanah sabute babalo ke solo tanah dumalon dumarawan Babai raso bulami ala binasa kuyan nakatata anakanya mayer tai ento ko katawa ka sama mau diena ato hunasai rabote sakarere naya dia nakowari masanan nagen suara nasa ko kata nama baloko bawukan adila makaran nagusung ulo masasa wier nakatata anakal gamay tayo ito ako sa puluwa budua ya pidinay ngata garayin ay dapada pamoral sa banganaon ayan ipakatakan panganan maya kakakin dagang mureya tao dusunan nawaloka adehidin dia ada figulai ilanania nakatata anaknya main paya posia polo posia wapilipungan ingat komiana sara katakan beli nang saya paya nau nakuin desa ini pintu nakatata anaknya main pagani sokuala sama sasapora na busabak na binidiyan sapora na sapada sama belong sapuri ipakatakan pamana dua panorogan na sedapan na unayan karirina yakin salada suwa ono hutaye nae enan sapagayawa na minubaw na si soloa otahin saye Ayay nababayiran na suwaw sa dila kapatagan katatana kamay tatawaw sa kapapilinan nga di iyay sa siyawan na nabaiya ka na maanuwan orwawaway at ibagaw diya na ton sa sokiya tatoniyan oyo de somade bena imuda sugana Kadia bensai dirai nana kawamin dia ta arakata gana sena tuwana saka dia nana de diwa o berbie diraya biai nai kene isato berai nana kalai kinesang hari biai tai na orai sai lindi nai nana kotarisana
bulan udah kenal betan naswan doa sama kader kata takamata tua bekan oleh manusia tak kira satu kenal sunah aduh saya piai kuang nam pesai belaga na para mai tanya ayen siai ai sadia pa tana mute na pidua dewa ore araka ai tama gendi nai paka atanya kanne pura amana sakapa pe na biya ngakadia suwudien arade tena saya Wade beswau kawo dase dua polo huisa palaya dinasir mana nama sampurna bo kaya de dia ya san maya ya kai dia pa ya sokia pune dia hinana nani nang sai pada air solotan sagena sehina usiradia dan sakurna ko kali saara kata gana sinada toa kabuga kana ara kata gana se tana kuda to imama nagaria gana sinalu suba iya nabe ara kata gana se hina pakara are hikam nae gana kon ma ade berisi saara kata ngegen ena siai na bakoda na pagaran Pura